Makofi mazuri jamani. Akiaria ri mwena wa Narok hindi ya kuruguria mutaratara wa kuheana njanjo ya githuku na mung'aro, mwandiki mukaru wa ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ guku bururi-ini Nicholas Muraguri augite makiria ma ciana 400 o mwaka ni cikuaga kumana na murimu wa githuku, na ndikio hari na bata wa kuhurana na murimu uyu kaimana. Huu ugonjwa mpya unaitwa rubella ni ugonjwa ambao unasambaza kwa haraka sana kama tu measles tu, kama ukambi. Na ugonjwa huu unaleta madhara makubwa kwa mtoto ambaye hajazaliwa. Aciari ni moritio matikahuthiririe ndeto ino na moe ikinya ria kuheithia ciana ciao njanjo, amu murimu wa githuku no unyite nginya mutumia muritu, na mwana uria uri nda no agie na wathe wa kuigua, kuhoma, gukundera hakiri na mathina ma ngoro. Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Narok ni araheirwo njanjo ya tetanus guku akira atumia matigetigire amu ndingihotomia ugima wao wa mwiri. Chungu kidogo mam, chungu kidogo. PS Muraguri agikira uhoro ucio mukonde ni oritie andu matikage ucuke iguru rigie njanjo icio. Hiyo campaign inalenga akina mama 800,000 women, over 800,000 women. Thutha wa Narok, icigo iria ingi njanjo ici cikurugurio ni Turkana, Samburu, Garissa, Mandera, West Pokot gatagati kaingi. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.